Remake up da Chihui Kamachaya Pawing Bishnupur Limi Mati Shiman Hai Kasawa Nauni Zangda Gatumui Katingun Sampang Haira Education Policy Gatarli Gashur Ignui 4-year undergraduate program Haupok Mi Haira Imphal Wesley Lemakong Power Station with Tau Lik Sada Gongra Lig Zang Ninka Creek Lay Haira Lake Yangator Ajita Tangkhul Express with Pau Ayonmazan Awungshi Chihui in a Bami Dalay Pau Ping Mesa Ainang Nang Rumsa Bishnupur Limi Mati Shiman Hai Kasawing a Chaili Katumui Katingun Sampang Haira Mi Matiji Bishnupuri Aina Churajanpur District Taribam How Dak Pailen Bam Ni Tingwa Pahailaga Mahan Tuda Missing Report Tasang Hairasai Atum Ajahon Tarik Turatang Shiman Hailaga Katingun Ayasam Gapangna Mawansa Gahai Katumji Zingkum Hang Pangada Katum Taudam Ibomja Zingkum Hang Madida Panga Oinam Raman Kala Zingkum Maguda Shini Taudam Anand Damajut Kwi Haira Taudam Ibomja Aina Anand Jiva Naunina Dahangdale Mawansa Gahai Pingji Wangko Derakong Agatsoy area Bishnupur District Wi Misierna Katingun wi amla ayang tor social media li ngayaw phokta Chihui aina Bishnupur police na wangatang khuyam Katingun ji wango sepal mai chakpi kaphungphai li sam gaphangna shiman ka haili gazang singkum hang phangada thuruk ahanthem darali masam phangranga da ali phakhui khawai Bishnupur police na sakchang da sada leiji Achache Bishnupur District Hauda Kuvak Tarik Turathang militants na naumay kakapao sampang kahay tili kashok na da police na kahang PTI pao sampanga. Pao at hisurda kumpi haudakli kuki militants na adeksa da lui otsa kasanaw pingwiwak naumay kapwa la bom la hersang da Chihui aina ram naw ping yam ngrok hawaji. Militants na kakapchi security force na la ngakap kaya jiya. Ka aya bausam kapang aina dangda misa gazima shamana. Indira Gandhi National Open University IGNU li online aina damgapay Zingkum Matiwi undergraduate program Haupok Haira. UGC wi Chairman Gagadesh Kumar na IGNU wi 4-year UG programs launch Sami Haira. Hangta kalay IGNU programs chili discipline nga tatay da damkaway apong miya. Kala chi swayam portal wi aina lakwi bayra. University Grants Commission UGC Chairman Gagadesh Kumar na program chi Ajahon Tang India wi global leadership role wi maramli national seminar kasali launch sa kamina. IGNU wi 4-year undergraduate programs chi online kala distance learning aina tamkhui khawai wi wangna. 4-year undergraduate programs FYUP launch sa kahay wi ringkapa pongshok da UGC Chairman Mamidala Jagadesh Kumar na ex li kahang FYPU hina Indian Higher Education li matayla kahay khangachay khwiraya. Ngalay ungshung mashung da wikatam nauping na IGNU wi FYUP li mingchan sa kapay apong kami kasana. IGNU course kachungka swayam nila sampanga. Courses pingchi regular program sada kwika chilala la maning aka UG degree primary discipline ling asoda discipline katay kwika chilala katam nauping wiwang apong kachungka layada UGC chairman china hangsanga. IGNU FYUP li sakhali zingkum kachumati matam khrar maning aka matam kapay katam nauping wiwang phalak kahay ngasaya gaja program chi zingkum akamang tam khwilala certificate sampangra zingkum khani witili diploma sampangra zingkum kachumli bachelor degree kala zingkum mati witili honors degree sampangi kachina. IGNU wi 4-year program si National Education Policy 2020 wi akay akasada launch kasana. Imphal Wesley Kalay Lemakong Power Station wi aina Tau Lik Sada Kongli Longsang Gahay wi Ninka Creek Lay Haira. Officials pingchina gahang ta ka ochati Wednesday ngaya gashokna. Power Station Chihui aina Tau Lik Kasaji Kando Sapal aina Sekmai Ku Wung Pamwi Kongli Zang Laga Chihui aina Imphal Kong Shong Long Da Hau Ki Kachina.
ring anai wiram naw pingna thang wi tir kar kasa kong chili jihan da thousand ga hai chi phasali saz baishina da ning ka khrik phongshok haira Ocho Chihui aina environmental disaster shock kabai khalai mara shock kabai yang sangrang department pingna kathak aina yang sang kabai chief minister wi office na jizumi haira Later khalai resources psychor machinery manpower expertise zangser da yang sang kabai kaso haira Machinery gahakak singlaga kongra makau kahai ji ring anai lui shongwak longwang sak haira da officials akana baumia Lik kasawi maram likupta mapashok ranga Mathai lag shok kala shat ka thai laga shok hanga sakala authorities pingna investigate sadalai Gato gadam now long with 25th General Conference Come Sport Meet Chihui Tarik Magada Gatum Aina Haupok Laga Tumra Aina Dangda Sakawai Ngaran Haira Gazipchi Nungo Azeli Heritage of Oneness Gaji Tukui Azingli Mayonra Gazipchili Maso Wasada Ukrul MLA Ramwiva Kala Principal Chief Commissioner of Income Tax IRS Retired Gay Timothy Zimikna Wazangra Chidalai Rani Shokahai Atishur da Tangkhul region wi CAO Naw Yung Sayaina Gazip Kupsang Thangwi Maso Wasamira Gazip Chiling Reo Ngahan Room Kami Aina Ngaso da Shanmai Chonmai Chithe Kami Lungchan La Kangahan Boti Building Show Hikata Rani Kwikara Gato Gadam Now Long with General Conference Come Sports Meet Chili Razang Kawai Kangahot Sada Rani Mabung Pa Kawai President Mashung Mizing Kaina Yari Wika Gadom Labo Haira Jishat Tangwi Gazip Chili Nisha Zamkor Sikajin Saklak Aina Kamra Chidalai Mashung Mina Pau Kami Atishurda Games and Sports Swimming Chan Kasali Lupa Tingkani Delegate Sakali Lupa Hangpanga Gala Disciplinary Deposit Lupa Tingka Kwira Dahanga Manipur Samgakali Community Psychor Kokasada Shiru Kwikawai UNLF BW General Secretary Nagatong Haira United National Liberation Front KH Bampai Fraction V General Secretary CH Thanil Nagahang Maidei Vere Shipping na Manipur Ngazip Kawai Ning Gahag Aina Otsawa Palungra Itumna Teibai UNLF Faction China Center Kala Manipur Shorkarli Bistol Choi Sahaira Maram hi CH Thanil na Wednesday thang Maitei Vereshi Sakre Payeng Kui Angom Parom Singwi Shaka Maguda Chiko Kapra Simiksho Kamion Liva Hangasangna Chithang Maitei Christian Unity Tela Mayonda Ranye Tangkhul Baptist Church Jingmairong Likwikaya Gazipchi Maitei Christian Church Council Manipur na Makokmida Thanil na Maso Wasada Wazanga Gatara Twina Damjite Gahai Thada Itum Aka Aina Aka Leshi Ngarok Palungra da Thanil na Gasatsanga Machine Chungkamai Community na Teo Kamaili Kyashi Palungra Kala Gatewa Community Chinala Chitakam Gahai Acham Aram Sa Palungra da UNLF B Gathana China Hangsanga Manipur li chatyur ngadadai da panrum kahai singkum shiraka haira gaji hangda ara community sai korung room laka matha khamai Manipur samsa da Thanil na kasatsanga Maidei Christian Unity Day Kamayon Chili Manipur wi Korea Maidei Christian Angom Param Singwi Shimkhur Lavazanga Itumna Paningung Pai Manipur River Maithui Gaji Insurgent Group KH Bampai na Thanda UNLF We Shipai Shataruk Shika Ajagum Ngapai Gajang State Aina Center Li Chingri Kwai Jan Ngzek Riwang Choi Saga Haina Manipur Class 12 Board Porika We Adam Ngaran Nye Shok Mihairam Council of Higher Secondary Education Manipur Kosamna State Higher Secondary Class 12 Board Examination 2024 We Date Sheet Mishok Hairam Achukum Manipur Board Higher Secondary Porika Thaki Kachipingna Porika Adam Simikshoji official website kosam.nic.in li Yangkui Kala download Sabaira Kosam Class 12 with date sheet Atishurda Science Arts Kala Commerce Stream C Rakara February Marun Tarik Maguda Akali Haupoklaga March Mayo Tarik Maguda Gatumli Kubra Porika Jingator Pung Tura Aina Haupoklaga Ngashun Pung Akali Kubra Practical exams March Mayo Tarik Tumrali Haupoklaga Kaying April Tarik Magali Kupsangra Porikaji marks Shaka Maning Aka Hangshini Wivang Pung Katum Kala marks Hangmati Maning Aka Tumra Wivang Pung Kani Aina Semi Haidalai
Manipurli nupi lal ka kachumawibang ngaran khawai thawai mirial na kathong haira. Third nupi lal rara da legaji hangda Manipuri avung ra sai kor khokha sada ngaran khawai thawai mirial convener P Sanahan P nagasat sanga. Marami Manipur Press Club li kahangna. Manipur hiran karot marat kahai hi stage sarkari moka kashung kachung ka le kahai na gachi lahang sanga. Maitay pingli kuki shipay na assault kasali foreign nationals mazang manada Manipuri security advisor Kuldeep Singh na kahangji ningay kamajan pornada thawai mirial kathana chinahang sanga. Manipur yari na mahang karar kasak karahili jotlak ay na ngasungda legaji hangda nupilal kakatumawibang avung rasay koryo kokasada ngaran kawai kasat sanga. Indian Reserve Battalion IRP personal recruit sa Terping Assamli training wibang Chihui Gachili Thawai Mirial na mamaya kangay lehaira. Atumui training centers kala shongzawi safety lining kashak klay pongshoka. Recruits pingchui wang pakawai shorkarna yang sang milakra kaji kangashit malayrang laka aina dangda personal pingchi state wi aina kashokli Thawai Mirial na kakam kahap layra jihaira. Condition per laga kamiya kami makwisang marada Congress na Bharat Joro Nyayadra Kongjam wi aina hawpokra jihaira. Congress wi rally ji haklak kahay ngasara da habda kanjay bungwi aina launch saka da kapogasana. Ka Home Department na kamiya kamili yadra hawpok ranye chili kazip kapay mi machine red mirror love flag of ji zangki kachiping wi mi machine aina aming advance aina mi palungra kachi condition per hawachi. Congress Party nang ran taklay atishurda yatraji haklak aina yaridara ka zanglaga sara kachina. Condition per laga maya kamili mring kapa pongshok da rally launch sakawai Kongchom War Memorial Pump Taupal District li sakjang da kangaran sadalay. Launch kasa ranye chi Kongchom War Memorial wingalam private ngalay akali kwikara chia. Latluida achui kamataya paubing. Bishnupurli mi mati shiman hai kasawa nauni zangda katumui katingun sampang haira. Education policy katarli kashur iknui 4-year undergraduate program hawpok mi haira. Imphal Wesley Lemakong Power Station wi Tau Liksada Kongra Ligazang Ningka Creek le haira. Achui pao hiling jang haira pao nganada klay na tum sai korali ring kapag kalak kamahai zimichong asarano.